Ассаламу алейкум, сайгылы телесерчилер, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімді кесатқа бойлы малюмат. Қарым ел башчысы Сергей Аксенов яқыт ве энергетика назиріне Крымэнерго муйсесенін хадимлеріні іштен бошатмаға ақ берді. Бұақта регион ребернан матбуат қызметі хаберете. Вадим Белик или Куршкенде Аксенов Крымэнерго эдересінің фуалетінің тертіпке кетірмек, ве бозуларда қабатлы олғанларыны іштен бошатмаға талап етті. Беликнің әсабатына көре ойынды Ялтары эдересінің мудиры Сергей Лучинны ве оның муавины Игорь Хасановны бежерген вазифелерінден четлештірмек ақта емер имзалады. Оқайдетті ке Ялтада тешкерув кечіралды, нетижеде регионда епсі шіркетлер ерлері среберлерінің ақрабаларына ресмелештірілген. Аксенов назерге более тешкерувлеріні дегер регионлардаки Крымэнерго болюклерінде кечірмеге авали етті. У вас полный карт-бланш, в том числе на отстранение должностных лиц, включая руководителей Крымэнерго, руководителей службы безопасности Крымэнерго и так далее. То есть здесь в полном объеме, то есть у вас на это есть все необходимые полномочия. По результатам служебной проверки могу сказать, что на территории Ялтинского региона работают 3 организации. Это предприятие «Сирена Сервис», это общество с ограниченной ответственностью «Хинт» и общество с ограниченной ответственностью КСК «Вектор». Все 3 предприятия являются аффилированными структурами руководства Ялтинского, именно Ялтинского РЭС. Кто-то хоть пытался из правоохранителей вникнуть в ситуацию, но в данном случае или тоже ослепли там на месте, то есть не видят то есть прямой связки. Правоохранителям там будет отдельный вопрос, то есть я обещаю, я его сам инициирую с точки зрения бездействия. Жумхурет ел башчысы еле Куршувде Вадим Белик бүлдірді ке оқарымның женебе ялысында епсі көчі жүті жәре объектлеріні шақсен тешкережек. Украинлилер қырымға кірмек үшін алтын бермеге азырлар. Украина гражданы Русия сыныржыларына қырымға сақты паспорт еле кірмек үшін алты көпелерін алмаға теклиф етті. Бұқта бүгін Қырым Жумхуреті бойынша ФСБ сыныржылар идаресінің матбуат қызметі хабер етті. Оларның малыматына көре сыныржылар қадының паспортындан кереклі морыны тапмадылар. Бұл себептен весиқа адлі видео еттен керчек сайылмай. Весиқасыз кечмек үшін қадын сыныржыға алтын көпелеріні бермеге азыр еді. Анлатмасы беттен сон Украин сакені бойлені еттен вазгечті. Қырым ялысында или учақ шартлы рақыпның гемелеріне ракета ве бомбалар или ұжым еттілер. Бұақта Женебей Арби округның матбуат қызметі хабер етті. Денізде нишан олара харби гемелер еріне қалқанлар ішлетілді. Оларны атмақ үшін авиация 40-тан зияде авиацион бомба велтмышқа яқыны дәре етілген ве етілмеген ракеталарны құланды. Матбуат қызметінің малыматына көре учақлар набережный чылны деп адландырылған ракета гемесінде ерлешкен ноқтадан идаре етілді. Истихбарат пилотсыз учув аппаратлары или бежірілді. Олар Қараденіз флотының арби гемелерінден ұчырылды. Белгіленген координатлары қырыжы ве бомбардировщик учужиларға теслим етілді. Росгвардия Қырым көпірні қанун бозы гемелерден қорujақ девле думасы үшінші сонки оқовда қанун қабыл етті. Она бинайын Русия гвардиясы Керич боғазында көпірге баққан зоналардан гемелерні тахлие ете біле деп хабер етіле Русия парламентінің ресми сайтында. Бүгінгі күнге же бұл қадимлер қанун бозған гемелерні баққа еділер, енді Милли гвардия урдусының Денис бригадасына Керич боғазында четел бозы гемелерні яқаламақ, оларны мақсус ерлерге озғарамақ ве ұқық бозуларны ресмелештірмек ақы беріле. Қатырлатамыз Азақ денізінде вазиет март айының сонында кергінлешті. О заман Украин сыныржылары Русияның Норд адлы балық тұтқан гемені яқаланған еділер. Бұндан сон Русия қавсызлық чәрелеріні құветлештірді, айры алда Қырым боғазында Украин лиманларына yol алған гемелеріні жеди шекілде бақып башлады. Бенлерде құртарылған жанлар ве қасталық не олғаныны ұнытмақ. Жумхури бала клиник хастаханасы 30 яшылығыны қайретті. Уч бөліктен Зиманевичоқ профилі тедавилев меркезіне же yol ақта мұхберіміз Айше Шулакованың левхасында. Как у вас дела? Все хорошо? Ты молодец. Саматик Боликнун мудиры Галина Левченко ось ишкунуны кичик хасталарны бахмақтан башлай. Балларны тедавилемек ве оларға ярдым этмек. Юксек категориялы педиатр экимнын буюк арзусыдыр. Қадын зенатыны тап 5 яшлық чағында сечті. Умуми тәжірибесі 30 йылдыр. Олардан 25 йыл эким Жумхури бала клиник хастаханесінде чалыша. Когда начала строиться эта больница, я училась в институте и загадала себе, что я обязательно буду работать в этой больнице с самыми тяжелыми маленькими детьми. И так сложились обстоятельства в мою пользу, что моя мечта сбылась. Я оказалась в этой больнице.
Быстро стала заведующей отделением. 60 ерлік педиатр бөлігі консультатив поликлиника ве диагностик одалар. Жүмкүри бала клиник хастаханенің бірінші блогы 30 ел әвелсі бойлы еді. Шымды бұл Қырымның бұйық чоқ профиллі клиникасы. Бұл ерде бүтін Қырым балаларына тибби ярдым yüksek дәрежеде көстереле. 17 бөлік чешіт yönelişte çalışsa. Тибби хадимлерінің квалификациясы yüksek. Хастаханенің донатмалары земаневидер. Диагностик базасы да пек күчлю. Если ребенок поступает, мы максимальный процесс обследования можем быстро провести, соответственно, выставить диагноз и, соответственно, быстрее начать необходимое лечение. Это очень большое подспорье. Конечно, развитие вот этой нашей рентгенологической базы. Сейчас у нас стоит прекрасный магнитно-резонансный томограф. У нас стоит новый 64-срезовый компьютерный томограф. Это позволяет очень серьезно расширить наши диагностические возможности и в то же время улучшить качество оказания помощи. Глобаль денешмелер хастаханеде эмді Қырым Русия иле бірлешкен сон юз берді. Мөсседе тамир кечірілді. Тиббиеттеки инновациялар ярдымы иле бала өлімі эксілді. Тедавилевнің семерлігі юкселді. Онкогематология сасында да бұйық адым. 1,5 бин бала хасталықтан тедавиленді. В среднем на сегодняшний день выздоравливают более чем 70% пациентов. По отдельным заболеваниям, например, при остром лимфобластном лейкозе выздоравливают до 75% и более пациентов. Концерт программасы медальлер шерефли ярлыклар. Тамам бойле тарзда бүгін Жүмкүри бала клиник хастаханесінің хадимлеріні хайырладылар. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов нам казанған тибби хадимлеріні шахсен ойзу тагдырледі. Детскую больницу сделаем в следующем году образцовой. Она должна получить все самое новейшее оборудование. По этому году купим еще аппарат УЗИ самый современный. Мы считаем, что как раз это должен быть образец клиники для детей. Коллективу огромное спасибо, главврачу Толе Васильевичу, руководству больницы за большую системную работу. Хастаханеде бинден зияде хадим чалыша. Хасталар ичон 399 ер бар. Ел стационар шекілде тедавиленувны Жүмхуриетінің эпосы шерлерінден ve районларından келген 15 бинден зияде бала кече. Оларының ярымдан зиядесі кой ерлерінде яшай. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, Милет ичон. Қырым трассасында геже ел нақлет қазасында желе ярдым машинасы оғрады. Қазақ Мезжет районын молодежная койы янында юз берді. Бұқта чтимаяғларда шатлар хабер етейлер. Анлашылмаған себеплерге көре, желе ярдым арабасы башқа машинаға урылды ве оның оқ тарафы зарарланды. Қаза юз берген ерде ГИБДД хадимлері чалышты. Инсанларының тахминлеріне көре микроавтобусының айдавжысы бұл ерде тоқтап, сол тарапқа бұрылғанда желе ярдым арабасы ona келіп ұрды. Ялтада бокс бойынша Совет Бірлігінің 2 дефа Қараманы Аметхан Султанның қатырасына бағышланған 8-й халқара турнир башланды. Курорт шері юзден де спортшыны қабыл етті. Ве бұл тек Қырым сәкенлері дегіл. Ең күчлі ұнванны қазанмақ үшін СНГ мемлекетлерінден боксчылар келділер. Рингте мұғбіріміз Лилия Виджадды болынды. Милей тусташыған бұйық бокс. Чоқ бекленілген турнир үч девлет гимнлерден башлай. Қара Денис ялысында онларca спортшылар топланды ве күчлеріні сынамаға азырлар. Йоқысыз гежелер, жиди идманлар ве девамлы азырлық арта қалды. Умумен турнирде 23 тақым топланды. Сечув күрешлер башланмаздан евел, спортшылар межгулетлер кечерелер ве бунен бірабер бокс авескерларына өз усуларына нумайыш етелер. Бүгін Ялтада Совет Бірлігінің 2 дефа Қараманы Аметхан Султанның қатарасына бағышланған турнир башланды. Тамам бұл ерде ең күчлі боксшылар топландылар. Боксчылар азыр, жюри мираклы күрешлер көрмеге ниетлене. Спортчылар үшін бұл ярыш күчлеріні сынап бақмақтан ғары, өзлеріні халқара севеде танытмақ үшін имкандар. Идманжылар дүйгуларыны тутып оламайлар. Ве күреш девамында тевселер берелер. Чүнки Қырымлы рингте қомшу жүмхуретлерінден келген ең күчлі боксчылар. Шерифли мусафирлер арасында намлы спортчылар, олимпик ойынларының чемпионлары, дүния чемпионатларының ғалиплері, олар ярмадаға генч күрешчілерге қол тұтмақ үшін келділер. Для многих молодых ребят это один из этапов трамплинов в большой спорт. Я желаю, чтобы турнир процветал, успехов.
Кырым эн буюк такымны тaqdim etdi. İştirakçılarının sayısına göre ikinci yerinde Özbekistan. Kırımlarını xarlamak için namlı idmancılar kediler. Onlar itiraf ettiler ki böyle vakayını kaçırmak olmaz. Çünkü ringte onların talebeleri. Это объединяет наши народы. Приехал Казахстан, Дагестан, Узбекистан. Так что этот турнир дает очень огромный толчок молодым нашим боксерам. И вашим, и нашим. Bu turnirnin başıdır ve o meraklı olmağa vaat etti çünkü bir kimse yutkuzmağa istemey. Kureşuvlarının birkaç günden son en ısrarlılar kalacak. От всей души хочу поздравить всех участников. Мы еще раз подчеркиваем то, что действительно не существует никаких границ для реализации таких важных международных спортивных мероприятий. Sıcak karşılaf ve objektiv kıymet kesüv turnirinin esas kriterileri buladır. Arbitrler o günde çeşit ağırlı kategoriyalarda en güçlerini seçmek vazifesi turan. Teşkilatçılar için en esası adaletli olması. Amitxan Sultan'ın adı ise Kırım boksunun timsali olmak gerek. Lilya Vidjat ve Ekim Bekirov, millet için. Кырымда ең яхшы чохфункциональ меркез. Бүгін Ахмезжетте лучший многофункциональный центр Республики Крым мевзуда конкурс олып кечті. Бұтет бірде чохфункциональ меркезінің ең яхшы универсаль мутихасысы деген номинацияда 850 сандан 10 мутихасыз сечілді. Олар Қырымның чохфункциялы меркезлерінің ішіні тақдим еттілер. Конкурс ғалиплері Жұмхуриет адындан Бутун Русия тедбірлерде иштирак етежеклер. В течение 1,5 месяцев были тесты, были вопросы на месте, были характеристики с места работы, то есть учитывались отзывы граждан, жалобы граждан и так далее, активность самого сотрудника. Сейчас насчитывается всего по республике 25 полноценных МФЦ. Самый главный посыл главы республики в любых изменениях, преобразованиях, он всегда остается неизменным, чтобы ни один гражданин республики Крым не пострадал и не был ущемлен, либо он не смог получить вовремя все услуги, которые ему нужны. Хабарчылық профилактикасында Қырым Жұмхурияты акимет органлары огынде жемат шураларының іштирагы бүгінки топлашуының əsas мевзусы тамам боле олды. Тедбір тешкілетшісі хабарчылыққа қаршылық бойынша комитет олды. Қырым жемат палатасының рейсі Григорий Иов айтқанына көре, хабарчылық или көреш ішінде шымдылы құсурлар чоқ. Эсас вазифейсе керекли жемат незаретны кечірмек. Классик коррупцион схема Иофының сөзлеріне көре, бұл девлет мүсеслерінің реберлері чешіт шақси структуралар яратқаны, ве олар бедава девлет қызметлеріні көстермек үшін пара алғаны. Бұндан ғайры топлашуда зенгін адамлар чоқ олғанны қади еттілер, олар келері нейлі бағ олғанны анлатып ола амайлар. Жемат шураларының реберлеріні бұл суалге жедейен ашмаға чағырдылар. Я хотел бы, чтобы наше совещание сегодняшнее способствовало тому, чтобы работа по профилактике коррупции в муниципальных и государственных органах власти получила новое дыхание, чтобы вы стали, если не основными, то одними из основных участников этой работы. Эта работа должна быть в полном соответствии с принципами открытости и гласности. Қырым-татар театры Оренбург шерінде муғафақиет или гастролер кечіре саналыштырулар федераль программа черчевесінде өткеріле. Мерасимде мемлекетінің 97 театры іштирак ете. Туневан тақым Николай Гогольның «Женитьба» пьесасы бойынша бұрынжы спектакліні тақдим етті. Қырым-татар театрының мудирі Меджиде Мелгазиев айтқанына көре, ерлі сәкенлер оларны аретте қалдырдылар. Қайретмек кереке спектакль апансыздан сечілді. Актерлар чықышқа қысқа мудетте. Бұр ярым авто девамында азырландылар. Достался он очень тяжело, на самом деле. И когда уже вчера действительно они сыграли, а сыграли очень хорошо, лаконично, такой спектакль прошел, прекрасно прошел спектакль. Спектакль рус тілінде нумайшы тілді ватанға қайтқан сон есе актерлар оны туған Қырым-татар тілінде азырлай жақлар. Такая версия есть, мы его хотим в театре поставить. У себя на крымско-татарском языке мы его обязательно поставим. Бизнес сасының лидері ол. Бойле шар или Қырымның яш иш адамлары үшін мерасим олып кечті. Бұсене он насыл шекілде яратылған ақтаны Джейсаева тариф етежек.
Сейчас у вас есть ровно 2 минуты, чтобы придумать название команды, так чтобы мы вас знали, слышали и запоминали. Takımlarga bölünüp bu meraklı ve birleştirgen iştir. 150'den ziyade iş adamı ofis jansı Business Polygon degen oyunga deniştirdi. Vaqt ve xadimler ile idare etuf, maliye marifni o'g'renuf, treningler, munaqalar ve reyting spikerlerden master-klasslar, her şey hareket ile ve taziya vada kechi. Мы идем от запроса, от того, что хотелось бы нашим предпринимателям видеть. В последнее время многие говорят о том, что мероприятия, которые проходят в больших залах, они не совсем динамичны, и ты целый день слушаешь, а дальше ничего не происходит. Поэтому мы сейчас, как раз меняя формат, добавили в него и элемент образования, и элемент игры, где будут команды, где будут биться друг за другом за приз, за право быть первым. İştirakçiler işini planlaştırmak ve biznesini idare etmek, doğru maksatlar koymak ve maileni gerek gibi masraf etmege öğrendiler. En esası neticelerge erişmektir. Olar akımiyet vekilleri ile serbest muhite konuştular ve faydalı tavsiyeler aldılar. У нас, когда проводили опрос, то оказалось, что 38% людей, когда берут кредит, не сравнивают условия. А это неправильно. Для того, чтобы принять решение, брать или не брать кредит, надо вначале изучить, внимательно посмотреть ставки, посмотреть, какие есть скрытые проценты и страховые, например, услуги могут быть, да, и только после этого уже осознанно принимать решение. Эмиль Коновалов Урбат клубы ile yakında uğraşı başladı. Bu tahminen 1,5 yıl. Bundan evvel o'zini başka işte sınab baktı. Birinci lihası Moskvada açtı. O fayda getirmedi. Ama o bu noktada toxtamadı ve işine devam etti. Kaydete ki böyle programmalar bu sahada ve iş ticari bağlar kurmağa yardım etti. Есть такое, на самом деле, какая-то такая интересная штучка вот на таких мероприятиях. Здесь все люди не случайны. То есть здесь ты по-любому найдешь либо какого-то действующего клиента хорошего, либо какого-то партнера, либо что-то еще вот в таком формате. Maliye ve reklam agentlikler, hatıra bahşişlar, mahsulatlar, urba dükkanları, sergi iştirakçileri arasında çeşit biznes vekilleri, olar teşkilatçılarını bitmez tükenmez icadi istidatları ile ayrıca kaldırdılar. Хочет свободно трудиться и налоги любовью платить и страною России гордиться. Business Polygon endi 3. kere o'tkazildi. O yanı şekilde çalışmağa ve biznesinin yanı formatını anlamağa yardım etti. Naciye Isayeva, Vitaliy Golubev, Millet telekanalı. Kırımdaki ardıç çallarını kurtarayıq. Feleketli vaziyet. Yarmadada tekenli ardıç yok olabilir. Bu terekler kanunsuz şekilde pıçılğanı sık rast kele. Meselini muhbirimiz Safiya Şukurova öğrenmege tırıştı. Бахчисарай районун бу сакини 3 кере тутылды. Yerli ormancılar kanun bozганны яхшы таныйлар. 2 yıl devamında bu yigit 50'den ziyade ardıç terегini kanunsuz pıçıp satmağa çıkardı. Para boyunca zarar 130 bin рублени teşkil etti. Буквально на прошлой неделе 3 раз ее поймали опять на незаконной рубке, спилил 9 деревьев можжевельника на сумму 25 400 рублей штрафа. Возбуждено уголовное дело, материал находится в полиции на разбирательстве. Kırım dağlarına getirilgen zarar sayıp çıkmaqның çaresi yok. Terekler pıçıldı, yanıları ise belki mında hiç bir vakit ösmezler. В настоящее время сильно вырубается можжевельник, используется на подделке, то, что я вам ранее говорил, уничтожаются деревья с целью продажи и зарабатывания денег. Tikenli ardıç Kızıl kitapha kirsetilmese bile sirek rast kelgen ve yol olmaq tülükesinde balanğan ösümlüklerden biri sayıla. Dünyada böyle ormanlar pek az kaldı. Olarını pıçmaq elbette cinayettir. Оно проработало, там с моего огорода чуть далеко валялось. Bu tereklerinin fitansит kuvvetligi digerine yapraklı tereklerge bakanda 6 kere ziyadedir. Ardıç terekleri havanı temizleyler. Bu sebepten Kırım ormanları tedavilev için kullana. İnternette ise çeşit hatıra bakşışlar, yani suvenirler, satılığı akta çeşit ilanlar çok. Tek Bахчисарай rayon teritoriyasında tasdıklanmagan malumatga göre ardıç tereginin yapılgan hatıra bakşışlar yapılığı ile oqraşgan 16 şirket çalışa. Покупая в следующий раз душистый сувенир из можжевельника, подумайте, какой невосполнимый вред вы наносите нашей крымской природе. К примеру, вот это дерево, чтобы достичь таких размеров, росло более полувека. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. Шымдылык бойыпсы малюмат саат 21 buçukta келечек хаберлер программасына качырманыз. Көршмек үзре сағлықнен қалыңыз.